Yes, ibihe byiza aho uri hose ni kuri Zoom TV nk'ibisanzwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano rero ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu byiza, ujye ubona amakuru yacu yizewe aba ari ay'ukuri aba yagiye acicikana hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero ndakubwira yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda yatangaje ko ibiganiro byagombaga guhuza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC byasubitswe kuko RDC yanze kuganira n'abarwanyi ba M23 mu murongo wo gushaka igisubizo kirambye ku ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa RDC cyangwa se burasirazuba bwa Congo. Iyi nama rero yari guhuriza Perezida Kagame na Tshisekedi i Rwanda, yari iteganyijwe kuri iki cyumweru tariki ya 15 Ukuboza 2024, ubwo ngubwo nejo hashize ku cyumweru. Kwa 14 rero kwa gatandatu Ukuboza hari habanje inama ya karindwi ku rwego rw'abaminisitiri yahuje intumwa z'u Rwanda n'iza RDC bashakira hamwe icyazana amahoro mu burasirazuba bwa RDC. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda kuri uyu wa 15 Ukuboza 2024 rigaragaza ko mu nama yahuje abaminisitiri ku wa 14 Ukuboza 2024 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yanze kugirana ibiganiro mu buryo butaziguye n'umutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo cyane cyane abavuga ikinyarwanda. Rigira riti iyi nama iryo tangazo riragira riti iyi nama ntiyari kugera ku masezerano by'umwihariko ku byerekeye ibibazo biterwa n'abayobozi ba RDC barimo Perezida Tshisekedi ushaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda binyuze mu bufatanye bw'ingabo zoherejwe muri burasirazuba bwa RDC zifatanya na FARDC, harimo abacancuro b'i Burayi, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na FDLR. Hagomba gufatwa imyanzuro ikomeye yo gukemura ikibazo cya FDLR hakarekwa imikino. Amakuru ahari yemeza ko kwa 30 Ugushyingo 2024 Angola nk'umuhuza muri iki kibazo yari yamenyesheje impande zombi ko RDC yemeye kuganira n'umutwe wa M23 cyangwa se M23. U Rwanda rugaragaza ko gusubika inama bitanga amahirwe y'ibiganiro nk'uko byasabwe n'umuhuza Perezida wa Angola Joao Lourenço hamwe na Uhuru Kenyatta wafashaga mu biganiro byahuzaga M23 na RDC. Iyi myitwarire ya RDC inyuranya n'imvugo imaze iminsi ikwirakwizwa ko yiteguye kuganira n'u Rwanda ku gukemura ikibazo cy'umwuka mubi hagati y'impande zombi no guhosha intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Binagaragaza ko umwanzuro wo gusenya umutwe wa FDLR uzagorana gushyirwa mu bikorwa kuko abarwanyi bawo babarizwa mu ngabo no mu zindi nzego z'imiyoborere za RDC cyangwa se Congo. Umutwe witwaje intwaro ya M23 kuva iyi mirwano n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mpera ya 2021 ugaragaza ko wifuza ibiganiro bigamije gukemura ibibazo birimo itotezwa rikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Leta ya RDC yari yaremeye kuganira na M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri iki gihugu cya Congo hashingiwe ku murongo watanzwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubwo bahuriraga i Nairobi mu mwaka wa 2022. Ku ikubitiro abahagarariye M23 bitabiriye ibi biganiro, ariko ku munsi wa nyabyo cyangwa se ku munsi wabyo wa kabiri birukanywe n'uwari intumwa yihariye Perezida Felix Tshisekedi witwa Serge Chibangu abashinja gusubukura imirwano. M23 yagaragaje ko idakwiye guhezwa mu biganiro bya Rwanda, imenyesha intumwa z'ibihugu ko imyanzuro zizafata itazayireba mu gihe yafashwe yo idahagarariwe nka M23 cyangwa se M23. Lourenço ni perezida wa Angola yahamije ko igika kivuga kuri M23 aricyo kibazo gikomeye cyasigaye kigomba gukemurwa mu mbanzirizamushinga y'amasezerano y'amahoro. Minisitiri Nduhungirehe asobanura ko igisubizo cya guverinoma y'u Rwanda mu ibaruwa yo kwa 29 Ugushyingo 2024 yandikiwe umuhuza uvuga ko u Rwanda ruhamije ibirindiro mu murongo w'uko igika kivuga kuri M23 mu mushinga w'amasezerano y'amahoro gisaba guverinoma ya Congo kugirana ibiganiro mu buryo butaziguye na M23 mu gihe kizwi kigumaho. Yongeraho ko icyo gika kibaye kitarimo u Rwanda
ntiruzigera rusinya kuri uwo mushinga w'amasezerano y'amahoro. Yagaragaje ko mu ibaruwa yo kwa 30 Ugushyingo habura iminsi 15 gusa ngo inama y'abakuru b'ibihugu ibere i Rwanda muri Angola, umuhuza yamenyesheje u Rwanda ko uruhande rwa RDC rwemeye kugirana ibiganiro na M23 mu murongo w'ibiganiro bya Nairobi. Kuva ubwo RDC yatangiye kuzenguruka mu bitangazamakuru mpuzamahanga igaragaza ko yiteguye kuganira n'u Rwanda mu murongo wo gushakira amahoro mu burasirazuba bwayo no guhosha umwuka mubi ugiye kumara imyaka hafi 3. Umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva wubuye imirwano n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera za 2021 ugaragaza ko wifuza ibiganiro bigamije gukemura ibibazo birimo itotezwa bikorerwa abanyekongo. Leta ya RDC yari yaremeye kuganira na M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri RDC hashingiwe ku murongo watanzwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba ubwo bahuriraga i Nairobi mu 2022. Ku ikubitiro abahagarariye M23 bitabiriye ibi biganiro, ariko ku munsi wabyo wa kabiri birukanywe n'uwari intumwa yihariye ya Perezida Felix Tshisekedi nk'uko banari maje kubikubwira mu kanya, Serge Chibangu, abashinja gusubukura ngo imirwano. M23 yagaragaje ko idakwiriye guhezwa. Tuvuye rero kuri iyo nkuru, hari n'indi nkuru yasohotse ivuga yuko ngo Tshisekedi yagiye i Rwanda hashize amasaha menshi amenyeshejwe ko ibiganiro bitakibaye. Bishatse kuvuga ko nyine n'ubundi yagiye abizi yuko nta nama iri bube. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Therese Kayikwamba Wanya, yagaragaje ko Perezida Felix yagiye i Rwanda hashize amasaha menshi amenyeshejwe ko gahunda yo guhura cyangwa se guhurira mu biganiro na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasubitswe. Minisitiri Kayikwamba yatangaje ko nyuma y'inama yahuje abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda, RDC na Angola tariki ya 14 Ukuboza saa 7 z'urukerera rwa tariki ya 15 Ukuboza 2024, Perezida Tshisekedi yamenyeshejwe ko guhura na Perezida Kagame bitagishobotse. Nubwo Tshisekedi yari yamenyeshejwe ko ataza guhura na Paul Kagame, yafashe icyemezo cyo kujya i Rwanda saa 5:31 z'amanywa. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ko Tshisekedi yageze i Rwanda. Ibi biro byatangaje ko Tshisekedi agiye mu nama y'inyabutatu imuhuza na Joao Lourenço Angola na Perezida Kagame, nyamara hari yashize amasaha arenga 10 uyu mukuru w'igihugu amenyeshejwe ko iyi nama itakibaye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yashimiye Kayikwamba ko yavugishije ukuri ku gihe Tshisekedi yamenye ko inama yasubitswe, agaragaza ko urugendo Tshisekedi yagiriye i Rwanda rwarugamije gutegura amatangazo ashinja u Rwanda kudashaka ko amahoro aboneka. Yagize ati rwose nshimiye ukuri kurimo ubuhanga kwa mugenzi wanjye wo muri Kongo kugaragaza ko urugendo Perezida Tshisekedi yagiriye u Rwanda rwari rugamije gusa igikorwa cy'amatangazo cyateguranywe ubuhanga n'ibiro bya Perezida wa RDC. Ibi biganiro byasubitswe bitewe nuko RDC yanze kuganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23, nyamara yari imaze iminsi yemereye Angola ko izaganira nawo. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ya Rwanda mu gihe M23 yagira uruhare rutaziguye muri ibi biganiro.